O thutha wa kiumia kimwe kambuni ya Kenya Power ikoretwo igithii hathara ya muigana wa ciringi mirioni 10 kumana na wici na wanangi wa transformer iria ciekiritwo matũra-inĩ ngũrani thĩinĩ wa kaunti ya Nakuru. Matũra maria magumirwo ni thina uyu ni Subukia, Moro undu umwe na Naivasha, na muthenya wa ira maabitha a borithi ni maratabanirie mungururio wa kuhitana na aria makoretwo makigera ngero ino na marahithukia rita itanyihiire 3,000 cia maguta nyumba-ini imwe mwena wa Mai Mahiu. On average tukiusema kwamba transformer moja inachukua kama grams 2 za oil, tunaongea kuhusu zaidi ya transformer 15 ambazo zimeharibiwa kutokana na oil ambayo tumepata hapa. Thengia na maguta kambuni ya Kenya Power no ihithukitie ati ona waya iria ikoragwo ciohithanitio ni thukangie na igetharwo nacio magikuira ihithitio kundu kungi ngurani guku makiranira uthuthuria baranginyo ni uratabanio. Tulali pamoja na maafisa wetu tutatembea kila kona kuhakikisha kwamba hawa watu wanashikwa wote na wanashtakiwa na wanapelekwa katika prison. Wiki nayo uyu ukoretwo ugitabanio mathaini ma utuku na kiria kambuni irahoya ni aikari kuhuraga riboti riria mekuwa mundu wina itanya ria kuiya. Hii yote ni ya umma, na wakati ambapo wananchi wanaona mambo yanaendelea ambayo yanagusa property zao, transformer ni property yao, oil ni property yao, inanunuliwa na pesa zao, tunaomba kwamba njoo kwetu, na sisi tuko na security department ambayo itahakisha kwamba ile information ambayo unapeana inakuwa treated na confidentiality. Tunataka wakuwe na stima ambayo ni reliable. Hatuwezi kuwa na stima ambayo reliable kama kuna watu ambao wanabomoa transformers kila siku. Hindi ya mugururio uyu andu atatu ni maikitio ngono, maabitha ya makiranira kuhungura kona ciothe niguo gutigirira mundu wothe uhutanitie na wici uyu ni ang'ethanira na watho. Kuna mikakati ambayo tuliweka ili kwamba information yote ambayo inahusiana na wizi wa transformer, mtu yote ambaye anamuona mtu ako karibu na transformer odd hours, yale masaa ambayo ni ya usiku, anatueleza haraka ili kwamba security wetu pia wakaweze kufika hapo. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.